Radivojević kaže da je 2 godine bio standardni prvotimac i da je samo ove sezone postigao 8 golova. Problemi su nastali kada je odbio da potpiše novi ugovor. Izbačen sam iz hotela, terali su me da trčim u noćnim terminima, zakazivali su me termine u 7:15 ujutru i 15 do 12 uveče. Imam papir na kome piše da mi nisu uplaćivali penziono i socijalno osiguranje. Međutim, u upravi tvrde da su sve obaveze prema Radivojeviću uredno izmirene, dok stan i hrana nisu obaveza kluba. Da li je normalno da on trenira u 23:45? Zbog ovih velikih vrućina, znate, vidite kolike su vrućine, vidite kako je sada napolje. Jel vi mislite da je normalno trenira sada? Da pitam ja vas. Znači mi treniramo u 9 uveče, on trenira posle nas. To je sve. Radivojević nema menadžera i zato je pomoć zatražio u sindikatu profesionalnih fudbalera Nezavisnost. Igrači u Srbiji se plaše da kažu bilo šta, svi znamo da je fudbal pun kriminala i da je problem srpskog fudbala trenutno najviše u nadležnosti naše države koja ne želi da se bavi s ovim oblikom kriminala, diskriminacije gde igrači treniraju u 12 sati noću. U upravi kluba kažu da će sutra povodom ovog slučaja izdati zvanično saopštenje, kao i da će najverovatnije podneti prijave za klevetu. Iz Lučana za Prvu, Gvozden Nikolić.